tukamchagua. Kufika pale ametumia hiyo kiti kumaliza watu ya Mount Kenya. Ameanza na Rigathi Gachagua, amemfukuza. Sasa amepanga njama ya kumfukuza Martha Koome. Ni MIARIO iria uria wari munini wa president Rigathi Gachagua arutire muthi wa kiumia gia tariki 23 mweri muhituku kanitha-ini wa APCA Igembe North County-ini ya Meru. MIARIO riu kamiti ya UIGUANO irauga ikirie guikia Gachagua riko atangikanyira gukuruhania president na njama ya kuhagura mucirithania munene Martha Koome. Unapigana na mama rais, ulipigana na mimi Rigathi Gachagua, mimi ni mwanaume. Wachana na Martha Koome, ni mwanamke. Mbona unapigana na wanawake? Can you fight your fellow men? Sindio? Apigana na wanau? MIARIO ino hire yerekeirio president RUTO ya mukuruhania na kubanga uria mucirithania munene Martha Koome kuhamurithio kumana na gukorwo ati aumite gicigo-ini gia Kirima. Gachagua akiuga riri ti thugunda ria riu. Na huyu mama anafukuzwa kwa sababu amekataa kuua mtu ya Yesa. No kuringana na NCIC ino ni MIARIO itari na muthingi wa uma na no ihitithanie ndurire itiganite. Kamiti ino ningi ni yukirithia Gachagua kumana na mukana wake kuri president wa ati kungikinya Koome ni ahagurwo ndakanarange kaunti-ini ya Meru, undu uria NCIC yugite ni wagarari wihoto cia president ta Mukenya gucera handu o hothe bururi-ini, na Gachagua riu akiurio ahuthire ciugo ciake na ubashiriri. Lakini mimi nakuambia rais, ukifukuza Martha Koome usikanyange hapa Meru. Na ona gutuika atongoria thirikari ni mokirire Gachagua kumana na MIARIO yake matongoretio ni munini wa president Kithure Kindiki uria waugire Koome ndabatie guteterwo na mithingi yake nduria atungatagira Kenya othe. Njama ya kuhagura Koome koretwo ho kwa ihinda, kuona gikundi kia mawakiri matongoretio ni Nelson Havi ni mahandite cira wa gukuruhania ikereka ria Koome wathani-ini wa magoti na ungumania wa gikiro kia iguru. She has evidence of judges who are corrupt, but she's not doing anything. Judicial Service Commission is no longer an option, because Martha has made it, a club that protects judges. I want to call for the disbandment of NCIC. They have outlived their usefulness. Hizi cheche za matusi na maneno ambayo inaendelea, watu wanaambiana kabila hii kabila hile, it will not be going on if we had a functional NCIC. Ndumiriri ya NCIC yoho ni hinyiririe bata wa guthingatithia thayo na ningi makiuria ateti angi metheme kuhuthira ciugo itararimira thayo. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u.